Kei te kaha whakahe te tūmuaki o Reipa I ngā heitara o te wā e ki ana, ko tahuri ia ki te whakamataku I ngā kaipōti Pākehā ki ngā kōrero mo te iwi Māori, kia ora ia I roto I ngā tatauranga tō Rangapū. Koe rā tonu te rautaki I whāia e Don Brash I Orewa, engari he momoa nō rānei a Phil Goff. Tai hoake tērā whakaaro. Kauhau mo te Pākehā me te Māori. I want to say right up front. So let me be blunt. He rereke te wā me te wāhi, o tira ko ngā whakaaro, e rua. The government is simply keeping the grievance going. Too many have been encouraged by successive governments to adopt grievance mode. Nā whai anō te tangi whakatūpato. Or is it the racially divided nation with two sets of laws and two standards of citizenship? Or we can have a country where one New Zealander is turned against another, Māori against Pākehā. Ko tahi anake te rongo ā, me ko tahi te ture mō ngā iwi katoa. There can be no basis for special privileges for any race. And I oppose the special deal for Ngāi Tahu incorporation on the same basis. Kei ware te taku tai moana. We will deal with the foreshore issue by legislating to return to the previous status quo. The government has a choice of sticking with the status quo, which guarantees access. Ki te kore te Māori e anga whakamua, kei raroa o te aroa, e putu ana. This is really about the kind of nation that we want to be. A respectful, forward-looking country. And Māori in particular are to stop looking backward and start moving forward. Me nā he pēnei rawa te pohara o te pātaka kōrero, he tika kia mataku e nei kui a koraua. We need proper leadership on the issue. What is missing is the leadership that brings New Zealanders together. Ara noa tu ngā mea e ngaro ana, pērā I te whakaaro hou. Tino Wycliffe, Te Karere.